Pored športskog, Široki Brijeg je i svojevrstan filmski fenomen. Godine 1933. u njemu je snimljen kratki film Ikina sudbina. Projekcije filmova organiziraju se također od 30. godina prošlog stoljeća, a 60. godina o Širokom Brijegu snimljeni su prvi dokumentarni filmovi u koloru. Osebujna filmska i kinematografska baština potaknula je dvojicu istinskih zaljubljenika u filmsku umjetnost, Tomislava Topića i Roberta Bubala, da 2000. godine pokrenu filmski festival. Prva priča o festivalu nastala je sa prelaskom u novo stoljeće i prvi impuls ovoj cijeloj priči dao je moj partner Topić, koji je snimao jedan kratki igrani film koji se zove Elipsa, a govori o čudnovatoj elipsi koja se pojavila tu u jednom susjednom selu i koja se godinama tako iznova obnavljala. I ta elipsa je na koncu, taj oblik je na koncu propao u zemlju i to je jedan tako zanimljiv SV događaj koji se zbio u našem kraju i koji je on ovjekovječio u tom jednom kratkom igranom filmu. I sad je bio problem kako to, bio je zapravo njegov problem gdje to i kako i kada prikazati. I zapravo je došao na ideju da organizira jednu reviju takvih filmova, znači Hrvatskog filmskog stvaralaštva, i pozvao je mene da se priključim njemu u tom poslu i tako smo krenuli prikazivati te filmove koji se zapravo nisu imali gdje drugdje prikazivati. Jedno smo odlučili da revija jednostavno preraste u festival. Mislim da smo opet malo pogriješili jer smo tom festivalu dali ime Dani filma. I onda nas se događalo to da recimo u novinama vidimo priča Dani filma, otvoren festival u Širokom Brijegu, a s lijeve strane recimo Dani šljive u Rami otvoren i onda sam poslije vidio Dani škampa, Dani kruha, Dani svega i shvatili smo zapravo da je to jedna manifestacija koja se zove od svega i svačega može biti. To djeluje baš kao taj naziv djeluje kao manifestacija, ne kao događaj. Mediteran Film Festival postao je ljubimce mnogih filmskih radnika i hercegovačke publike. Na njemu nema elitizma, crvenih tepiha, VIP loža i privilegija. U službenom natjecateljskom dijelu Mediteran Film Festivala prikazuju se isključivo dokumentarni filmovi. Mi imamo jedan po pravilniku samo filmovi, odnosno produkcije iz mediteranskih zemalja, odnosno filmovi koji su uglavnom snimani na Mediteranu. To su 22 zemlje. Nama se uglavnom prijavi oko 17-18 zemalja svake godine. Znači, tu prednjače recimo Španjolci, Izraelci i Hrvati po broju filmova. A nikad nismo još dobili recimo film iz Sirije ili iz nekih manjih državica kao što su Cipar ili Monako ili Monte Carlo, koje isto se spadaju u mediteranske zemlje, ali jednostavno kod njih je filmska produkcija jako siromašna i ne dobijemo baš od njih filmova. Godine 1984. u perifernom širokobriješkom selu Izbičnu pojavili su se mistični krugovi. Radilo se o neobičnim elipsama na jednoj ledini. Isti fenomen zabilježen je još nekoliko puta. Prije 20 godina i nešto više u Izbičnu kod Širokog Brijega mještani su dojavili da se na jednoj ledini pojavio tajanstveni trag u obliku elipse, dugačak 13 metara, širok 5,5 metara i taj trag je imao debljine u navodnicima 30 cm. I on je bio utisnut između stijena, točno kao da je neko ciljao gdje će utisnuti taj trag. Fizičari su sračunali da se radi o težini od jedno 15 tona, a ni danas, ni tada nisu bile poznate letjelice sa takvom, ajmo reći, stopom. I sad je počeli su ljudi skupiti, ja sam objavio tekst, počeli su ljudi dolaziti iz Splita, iz Zadra, iz Hercegovine, iz Rijeke, čak smo vidjeli auta. To je uznemirilo sadašnje političke duhove i krugove, medijske pogotovo. I
pozvani su znanstvenici da objasne čemu se radi. Pa su onda neki znanstvenici natjerani da kažu kako su se izbičani zezali, stavljali navodno nekakav najlon pa elemente, tako da se malo poigraju sa javnošću. A ja ovako kao novinar i dan danas mogu reći da je taj trag, ako ništa, je tajanstven. I ako su igdje svemirci pali, da tako kažem, ne znam da li u svijetu ima negdje upečatljiviji znak nečeg takvog neobičnoga, što bi moglo eventualno biti u vezi sa NLO-om, ja ne ulazim u to, ali znam da je tada po strukturi na vlasti bilo da se ne talasa puno, da nije zgodno to da baš kreće iz Širokog, tadašnje Lišce.